Hallo almal en welkom by vandag se video. Vandag ondersoek ons hoe tegnologie werkdinamika verander, tradisionele werkparadigmas verskuif en nuwe maniere van werk skep. Kom ons kyk na hoe hierdie veranderinge organisasies beïnvloed en hoe om daarbey aan te pas. Tegnologie verbeter werkplekbuigsaamheid deur middel van afstandwerk, samewerkingsinstrumente en outomatisering wat take stroomlyn. Platforms soos Asana en Trello ondersteun georganiseerde spanwerk, terwyl Key-analise maak slimmer besluitneming moontlik. Boonop dryf digitale platforms die gig-ekonomie aan en bied alternatiewe vir tradisionele werkgeleenthede. Dankie dat jy ons video gekyk het oor hoe tegnologie werkdinamika hervorm. Deur buigsaamheid, samewerking en innovasie te omarm, kan organisasies mededingend bly en aan ontwikkelende werkvoorkere voldoen. Sien jou volgende keer.